Shisadi Shurungdi Purungdi Tei Thansa Angdi O Naharmono Tuino Dini Kokti Shala 2025 Salmario Nuatia Student Association ni Philchuku Bishi Class 10 Tei Class 12 ni Amjamunga Pasangnai Rono Borom Tei Sokar Jafarma Panda Songkajaka Goji Community Hall Nogo O Pandawan Arwai Okrangi Manjaka TRP and PTG Eba Borok Bangthaya Bosongni Montri Sokrasoron Nuatia Tei Manjaka former Hoda Chaudhary Janakumar Nuatia Manjaka former GS Probarai Nuatia Manjaka Nuatia Hoda ni Chaudhary Uday Singh Nuatia Tei Manjaka Hoda Dabeng Binoylal Nuatia Nokhoboi Manjaka Nuatia Student Association ni President Komal Kumar Nuatia Nokhoboi Nuatia Hoda ni Nangnai Songnai Adangrok Pandano Chati Kathar Muchungoi Chengi Rika Montri Sokrasoron Nuatia Tei O Pandabo Bokok Narukhani Nuatia Hodano Puskangni Shalo Baike Kuchuktai Kotoro Talangai Manai Abron Tuine Kok Shalaka Tai Tabuni Shikla Shiklerok Kepang Manabe Kubuljak Rona Abron Baike Matane Abron Tuibo Kok Shalai Kha Opandawa Naidi Omaplino Nuatia Hodani Student Organization Nuatia Students Organization ni Noitomo Borokni Award Ceremony come Award Giving Ceremony come Freshers Meet Borok Taklayo Borok Goji Community Hall Borok organized like State level ni program Ke ano Borok invite klayo Or ni program ang kini sok paikya Borok ni Students ni organization ni je motu ongkha bhaike sini student community ni bisingo drugs free khlainai dai sini jara hodani student organization tongnai rok different college different school sarati praba bibhinno jaga bara pore lai tongo seranglai tongo borokno encourage khlaina ni bagai borokni soronthanibo rongthanibo sini hodani joto okra rok phaijak te hodani jara Nuatia Hoda community ni bisingo jara different department government of Tripurani jara sebok khlai tongnai rok phaijak te aro phaijak sini BSc chairman Mohan Bugadi block ni Basilo Nuatia te sini hodani okra rok phaijak hoda okra rok Hodani Dabeng rok Gabonu kaisa message borok no rena ni bagai jeng tini warok phai sok paisa jeng nayo jene hodani srai rok sereng thanibo kusugongoi basai manthong tini ni student borok agami din ni sini hodani bhobishot sudo hodani bhobishot chimiya sini NTR ti prasad dofani bahaino bhobishot te chungom hai khaino sini own sini traditional culture traditional tamai hen kanmung sumung abono jong promote khaina ni bagaino student organization ni bisingtino serengoi borok agami dino kusugo kanai sini hodani sini mungno kusugoti sanai hodani laibumano kusugoti sanai hodani kanmung sumung samung nongmung podri korsini culture no borok no promote khainai borna agami dino romoina raknai so tabuni simi srai raknano sangka hamklai formiti sanani nango abno wan sogoino tiniwa bane freshers meet program mo jong tiniwa jotana bak saklai phaileka abni bagai ang balaikana ha ka hambai maru jara organizer Nuatia Students Organization ni association ni joto team leader rakno entire borok ni state level ni committee rakno te hoda backbone hoda ni jara chubai tongnai borno balaikana hambai belai program nai ta tok khlai borok taklayo saman ni slai ba lai thangjak sal ni slai teibo tinibo borok standard khlai nai ta tok khlai प्रत्येक jaga ni collectivity borok nahorei borok program khlaileka abon bagai belai balaikana hambaya paro bas kango teibo sine tamai hin jara Christian dok borok ni Christmas tongo tei tiring ni bohaino 21 December tiring tongo tei इंग्राजी नवबर्ष इंग्राजी फार्स्ट इंग्राजी न्यू इयर प्रोग्राम न्यू इयर बो फाइ tongo 1 January so aboni bagai entire jotono tuino ang jotono kha kaham lamsogo hambaya faro jara Christian tongnai bonobo Christmas ni kha kaham ya faro tei tring bisikatal ni kha kaham ya faro tei इंग्राजी नवबर्ष ni bahaino jotono kha kaham ya faro asunata Sir tini khorbusun obhai sokar ya par dakha
aro prai borok 150 budoi hona borne award distribution borok jara o madhyamik jara mark kaham obtain khainai rok te jara class 12 pass khlai jara college admission nabai jara college of boti ongnai rok obahai rokna borok entire chini state level ni joto nuatia community tongna student rokno borok obahai collection khlai borok no encourage khainani bagai borok tini award distribution obo khlaijak khata sir as a tiprasa angoi je boinibo song to ang tini ora program phaimane ani speech bonara nokhona ang as a minister ong ora program tini phaiya ang khoroksa nuatia community ni khoroksa member sangoisi ang tini o program por waibaksa phai gedalai tongpayo ang minister ang nani sakangbu ang hodani every community ama hodani every festival ang thango joto mansak joratiye je mansak joratiye subanani bagai sai togo dabu minister ang bai bahaina borokno je mansak joratiye borone back support ongoi ang borno subanani bagai sai togo subai bo tongo je mansak joratiye ekebare jotono to bahin borone musungma to tai paiya chini naharum kai tamoba chini naharum kai chini hukumo chini culture chini traditional tmahe riti niti tabuk jemon tini nu khawara chini nuatia hodani bisingo chini traditional resamung te masamung kha loge bayaro jafro selasi klabai buri sikli jafro nukung khalayo selasi klabo bini bayap salaina kak laimani jora e buri sikli bahaina kaija kha hangkang kaito bini bayap tmahin salai rokno kak nani kaisa sobata jedina kalbarengo aboni sarigo hangkang kai ba chakli sikla rok borok podre por khlai resamung musumung bai o loge bayaro resamung bai musamung bai borok hopung hor ailayo chakli sikla rok tei kaija nai rokni thanio bahaina omo hai khlaina borok sini nuatiani riti niti ni bisingti khlai abono age chuchu borora sini simino songsajagai to sajagai tui faimani ge tabuk new generation ni thanio bo haina hai temisa jong abono karakhai naraknani bagaisi abosini nahormong abo all india abo joto community ne kaisa bini identity tongo bini kaisa bini hukum kaisongbo as a citizen of india ongoi भारत नि खरकसा नागरिक अंगई त्रिपुरा नि खरकसा नागरिक अंगई ते 19 कम्युनिटी नि बिसिंग कैसा पंच त्रिपुरी नुआतिया बसंग अंगई चिनिबो कैसा हुकुम मुकुम तंगो अबनो नसं बरन खनिबो दिसाई फुनुनानि बागै पत्रिफोर प्रोग्राम नि बिसिंति आबो खलाइजाबै तंगो सो अबनो संतैबो खुसुगत सानानि बागै एनकरेज खाना बागै दिगो फालिजाका हामबाय